Ingabe ngumculi mnandi ithuba siyisebegezile media production sisasinazise nganawo umsebenzi wethu esiwenzayo ukwenza umculo wakho ukwazi ukuya phambili. Sikufakela umculo wakho kuma digital stores aholelayo. Sikrejistele umculo wakho kwa Risa na kwa Samba ukuze umculo wakho ukwazi ukudlala emsakazweni. Sikwenzela ama design njengama CD cover, logo, calendars, posters, promo pic, artist profile kanye namanye ama design. Sikuthumelela ingoma zakho emsakazweni. Kana ama prices ame kanje. Single cover 100 rand zevom, EP cover 200 rand, full CD cover or 350, interview poster 100 rand, birthday poster 100 rand, event poster or 200. Kanti mase sibuya ngapha kuma logo 150, calendar 100 rand, promo pic 100 rand. Mase siza ngapha ku Risa registration 150, Samba registration 150, YouTube channel 150 nje vom. Ufake ingoma ke online single track isibiza ke imali enga 100 rand, EP track iyo 350, full album besiba ke 800 rand. For more information xhumana nathi kule number ku WhatsApp ethi 073 814 2571 or usifonele le number ethi ke 063 626 8914. Sebegezile media production abenzi bokuhle.